Bador bar jong hima meriau simship. Menta kasngi kelap penlong ke jinglang ban penkuburam yus im bopura jong hima. Upa im kentiu biang syangois im. Ubedang susah ajit kumus im bopura jong hima. Hadin bola job dan buram mek election. Kebalalong hak arp sautrik urempang arjar arpway. Ya kani ke jinglang layok ban penlong apok kesenong nong kesen. Hak ba usi im ke KHADC uba Titos Khan. Ulalong kum ukongsan. Harengkat ke jing dan langru uba Jambor War. MDC Kemotarucan Konstituensi. Ubadairu akajukopor UIM ilaka kum usembot kongsan. Nakaliang jung CM hakani kajingelang ula yo ruban IT kasanat sya upa im kentiu biang syangoy CM bo unsimti no ikaket CM kum USM bopura jung kihima meriau. Kibalaywan ban sekilang hakani kasngi kikentobi uba Victor Rani MDC ke Kongres Mary Karpuri MDC uba W Sosyang acting CM uba Manhun Taba advisor kihima kisordar kikon kihajar bat kiwei-kiwei. Ini lapan penayar hak hima meriau borok kowe. Baka Estep Komiti Khasil Autonomous District Council kala sobha ban ai sanat long sim. Yau kentiu biang sang OSM mentah kesngi. Kumta kentiu biang sang OSM unlong usim ubapura. Jong ka hima meriau uban treye kakam kum bala penkamti hau lemdala wengno eu na kabenta kanu kajingle palat. Ya kakam sensyar kadar wale politics. Nakapor siya kapor. Tihak ni kasngi nakaliam ka jonga nasoban karpa. Kamtami ipayen yaki lingdo yaki menteri bar kamtami piki kong ki hajar. Bapimde ban kensting ya gani kakam namar ba lada kanu ke hima kalong ka batalot kasensyar kadaru kalong ka bakenram hangno kanwan ka jingsuk banganget banang ni syakma ngadu menta kasni ka jingshinti jong ipayem kalong shisha ka jingkerku nabenta ka hima ka jong pi barakowe bat kani kasni kalong kanuksa ka babharo nabenta ki we ki hima ki bapher ki lakai ki bapher Namar pangidon kam shisha, ya kita kisiyem ki bapura, ngidon kami kita kinong sensyar ki batikna, ki baskem, ki balaban ay ka sensyar kadar kababiang kababiang na bentaw padlang. Haka jingjit, jong ki electors, iba kintiu, syangoy siyem, iladay, iba wan sakmat, bat dala penskam yi, kum usiyem, jong kahima meriau. Kabanagalang jong ka district council, ka session ka paladap, ka arterik jong ni upnay. Ngilayo ya ka banbu ya ka report, laniban pensngaw ya ka report. Baban penskam daga yung dorba, jong ka district council ka jongi nagabenta usim uba tmay jong kahima meriau. Tengah syu Kermen bahapo jong jingelam jong ni usim ubatamai nginyo no ya ka sensyar ka kadar ka basuk ka basay na karpat iki sodar kilendo bakin ay ka jinget trelang bat uni usim ubatamai ya ubapi pilaje hoy kum gibriu ila bandan ka jingduna hangmi hangtai Gimla abanong basisin bangilayo eusim bapura baunong bobet babiang nadong syadong namar hakajing long brio undan lagi jong gijing tulot undan lagi jong gijing duna henry ka eka kamram ka jong pi kum ki sordar bat kum ki lengdo kalong banang ay boy ay men simi u ay bor yu nakawi ka por siya kawi ka por